Veu que està, prendre corno e tornat a virar. Alavetz che desidérem de partir nas Americas. E canerem a New York. Che partire, che mon mariderem in 49 e che partirem in 50 a mei de març. Che partirem, mes e mie uome che partia nas intencions de non stataira, de tornar, passer ca imavra e baca i gascunos, pensava ca naco. E poi che gli ha fatto guardare mai sono era capatau, che era bien comenzo, comprenete? Donc, che partirem, io che partia d'un regret, de deixar a mia família. A la vez que partirem a mei de març, em 50. Havia un regret io de deixar a mia família na Cumania. E quand arriverem au Havre, après le Giro de France, que era a l'època, quand entenea aquest sonar, perquè era brullat per tot, e bateu partir, oh, que m'était a plorar. Que m'enseria tornar a pé se vau poder. E poi a la vez, bon, che fu che io attraversare, ma che fu orribile, orribile, mau de mar, non vi in capo il soleil un cop. Bon. Quant de temps? Quant de temps prenec l'atravessada? 7 dies, que érem marxant a la mar, a mei de març. A la vez que érem malalts i tot i dus, algun descoloer, que anem un cop en sala a menjar. Que arribèrem a New York, que eren 2 cadàvers.